And some of them on kind of the also correcting the okay. I also by yeah, the fun of our if you are down on the other kind. Now, why we a judge and out to what? Now, I need to listen to the other. Hand in the answer. Abraboya competition. Abraboya about 3 and Kakra. Media music, Yenia Bar of Tracy. Watch it. Message in all the Abba. Ama, you can say Jackie Appiah. And your bonnet. Okay. Because Osha and some no are eternal. Do not throw on Sako Tracy so. So Osha. I Or no be yet. Show off. Thank you. Yeah. I gonna for a unifa. To all throw on Sako so pa. And one who's will be. And what a cancer. So, or no 31 years. You're rather by yard, why you know. The Mamuna Bay is if one sort of man cook cozy. Okay. The rather by yard, why yamano. Now, some pono. Now, a shred, Jackie. It would see this. Sa. Now, the radio domino no swing your son in the dia. Media who say, on company, and what count and I might yet do baby, I yet do. I am writing in the Bible, Abraham, as saying, I young girls in the Bible, yen may be answer fata. Now, don't young girl already be 18 years, 20 years. Now, could them bear 4, 5. No one who in 8 to an because no man be born. Everybody must say, Wadam Fui, Shekawatam, Wadam Fui, she fear was see, she the wire. It is a way or bad time. No pia will back. So back and force so. Enya bibia, enya nyamebre. Enya bibia, enya ne juma den en odinya. No pia na no kotobro nsama ma niema. Eya wo awfo no en wo se wo ba no. Eya wo maame no en wo ku ba no. A wo de na koto enso hwem. Na wiase na ye ba enso no sebe. Di owo din en ye de ho bo no. Okay. The old tone na ye to. En ye ton no. So won pose. So won pose. Eye Jackie. En wo de na ho bo no be peja. Yes 777. O pasa wo TV bi wo so na ade se wo gina obi ko. Wo gina obi ko mo a ntumi nti ade da. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwa na yede le. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ya wakunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah o de le wet. O hwa kunja misimu. Na wangasa o hwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. We share bia no class de bia nete e bia papa every Egypt a dia ba we ye di ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboah nko na betuma mo China ekunja pe e na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja ope se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pie junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani ye 0277 469933. Ekunja bia o pe no. Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia. Se o pe kunja we enene mpa seka. No man no fre no man Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we enene mpa. Ekunja bia wa ha bia ope enene mpa seta na Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha. Aha too much Ghana wahala jumedie ena ebre asose mo somfo mu niaba ekeskapa me de ebe som mo se de dane da ye no enu na se 30 ye de ye nya echeso de biara eda na se dane da ensem foforo bobo ede ebe na je se banso so ede a wo behia se ye besi eye ehu enkonye sanse be bia de da no se wanfa anto ampenfo ese efri ede eto na mikobi so na manka bi de na wanko bi kura anka eye na se de ensem no
bobo ede eba ebra eye Jackie Appiah ne mansion ebebeto eye abonten na jese Ghana for do na ka won sem say na wa hwe ene eye ne toilet set crampo no dru ho no ma na enu Appiah enu ahokoro wo to pepa wo to ede ema ye jese say dey what so comfortability and I wo hwe ne perfumes we na chese ampa their luxury life no ye nuaba no olive eye heaven on earth na sa videos yi aba abonte na Ghana for say mo amoye dede e na ka cho wo social media so e na is legon landlady e na we na his only chick e na den a chese mo bo mo ho nsamrane no mo wen mo mra na mo mama kire se mo dan na ye dan anase ye nkukobu and when Ghana for say be just one moto e de ema na eye celebrities dodo na wo mo kan na chese wo mo kan ne say Tracy Boachi na sorry a na at my age na me wodan na me your landlady na me say wo me hwe wo ba besi a wo no susu aye den esi eye edan wo hwe say de nneoma esi efa etie wutimi wo sampa sika kasa efomutia ho no na je say ehumi a enie na eno na Tracy all those say binu mo aba be kasa wa respond na so ukopie mo e won IG page a we dey respond that we don't know ankasa e dey eye ne verified account e respond dey ye ne ensem a wo tworo ye no na Ghana for say waka ensem o ensem pa e na waka no do for mo metwa mo ho emane ba na ensem no me dey aba beto abonten e dey amamo. You know other force the yen about Tracy Boachi ababa responded to a year and comfort tag or model tag and say and the woman measure kasa na wo what dine na see our di champ one measure the obabesia to so no so iron response our day eba yen munje brena munte was saying when you are blessed your life into bracket mansion at age 31 would be compared to people you used to watch on TV when you were a baby. #multiple landlady eno ene eye nsem a wode aba wochemu esem se nyame hira wo na wabrabo no ekoso na chese at 31 enye obi a na wodu sampepe so no betimi abosi of se wo wasa asimpo na nkampo kire se wabeye landlady asanso ewo enioma bi so ewo eye enchen enti se ene at the age 31 ne mansion anase ne lifestyle crampon yetimi compared to obi ana wo swa wo ye totofe wa wo hwe TV a wo hu no yetimi compare wo no to say nipa no dia ne nyame aye bi nyame ani ni hamo wo de nyame bi aye de adom no ebi no woni say we eya ho ya e na ode akasa ebi so woni say de wo kan eye ne kwan so a no odi for Kumchacha e wa he de na je say yen kan ho na ye ma no akwaba ne mfa yen koma twetwe no ehye so odi for me mo akwaba mejo so meni aba bibi aboko nyame adom obusu hira ye ko edra radi ase wata de fatal melase they would do your style, would you drop? Or no, when you be fatal, no, pound them out. Remember, I love my man back your friend until love. Oh, okay. The door friend the police for you. Oh, okay. Would you drop come up? Well, would you drop? Show us no sempa at I didn't shiny pa. Hey. Oliver. Yeah, you know about Tracy Boachi. Oh, what I did is I'll do that. Oh, so you're probably the shit too. Okay. So what the other shit? Chobi. Maybe the nation pa. You know about Tracy Boachi and someone just a waba wanting. I'll respond all those Ghana for the donor can some do not their children and a woman measure. The response I would you more essay or no was shining life. Now say at a 31 year compared to Obia. Now we saw what shenu ni sini. Say we Jackie Appiah. Na ene wa benyina bedu sampepe so na ye de na brabo a wabo e compare to say nipa na no hu ne sampa ene nhira ne nyame nhira no pa eyie ebe hu ne say ya ho ya ene o de kan bi so hu ne say eye ne kwan so a eno because say wo hwe obi a hu ne say nipa we say de na ne fie ekọ animu esi efate na enne yetimi de na toto odi a na che say wa ye nhira say na hu no esi efate me da se mechi a wahwefo nyina de di kan ya ka say Chidi ampon ame any obi ni ye. Me nua baade wo me say the bia osof Kumchacha meka say life is not competition. Okay. Abrabo enye competition. Say we wo chenchona me pese minya.
me be sa me pre me ho ekusa na ho e wo kwan so ade a me nyaaye na enya me dia no me be sa me fo so a e ma de ni me konya enti no kwan bone bi kura na me fa so a sesebe mekum nipa medi obi kon achi meye adebone ena metumi asosidi enya sade na me pa akoye abrabo nye competition abrabo ya abotre yen kakra kakra media me hu se ye nua ba ho fetresi boache message no de aba ama ye kan sen Jackie Appiah enye bone okay because osha ensano a etre no dodo na etre on sako tresi so so osha ai onu no bi wa ye show off thank you yeah Gana for ehu ne fa to on tre on sako no so pa eno no so pie eno wa be kasa say oh ono 31 years the urade be ya na wa ye no the mamu na be ye isifu an so be man kokko ni kosi okay the urade be ya na wa ya ma no na wo so mpo no na wo hwe Jackie e wo TV so sa na urade adom no no so nya wo so ne so ne dia media me hu say onka bone okay o hwe Tracy bo achi asama o kan na nyansa ene no nyam wo e chen da mo Appiah de no da mo Appiah de no e jimiye nyansa nim Tracy de no nim de wo okay nyansa wo da mo de ne de enye eye ko enkoyi okay yes na odi for say na wo kasa abrabo no enye eye race and say enye agukansie e na je say wo do obi a compare obi but ye hwe ye maame no mo so a wo mutimi kasa han e na wo nhwe wo yonko e na wo nhwe ofefo woni wo mo nyina na ko ye enso hwe say ane wo obo na homode wo de wo nya tete wo no ebi enti wo ni se nkenye race anka ye busua anka na se ya wo fo wo mo mfa ya yonko fo ana se nkrofo bi o wo madura ni mu entoto ye se ye nya tete eye wo eno kan ne amai yedu ba bi ya yedu emrantie ni bebre abrabo asen young girls ni bebre ye ni ma bi ensan fata na be hu young girl ya wadi be 18 years 20 years na okutem be 4 5 na wonu wo ni na etu anamo because ne ma bi bone ewura ni mu se wadamfu we hwe ka watem wadamfu we hwe fi awasi hwe de ya waye eti sa wo yo baten na pia wo ba sa wo ba enforce enye bibia enye nyame bre enye bibia enye nadwuma den eno de nya na pia na no kotobro nsama ma niema eye wo awfo no eno wase wo ba no eye wo maame no eno wo ku ba no awo de na koto enso hwem one sentina Bible koraka wo Proverbs 22 verses ose chere akoda ekwan a wanya na woni a thank you eti obata bia na yeje bia no your responsibility ene ma ose wo beti chi oba ene na fa kwan paso enye kwan bone so se futuo na enka na ye ma na de mayen on de mayen ya no ma eti na be shia young girl bi wawo wenye kun abrabo bia ensem fata eti me osof Kumchacha de mesre ya ma no ene ya wofo se ye tu ye fo a ye fanyam som Kristo som entu ye fo na abrabo me say enye competition na just oda so edigina eye so ase enye competition say odi for say enye competition ka mo asofo yi krampo no ebinyum ntimi ma bonte me ka say ane ma ye nyamedwuma eye efie say won ben me won dru me enti ni kwan so obebe ka eye me nsem hwede me wo na just say ade a I was said like nipa enti me emprenko na ni mundru eye empempesuo ebi ewo no so bi be ka say ma ye nyamedwuma enfie say na untumi me kama sama eno no eye different from competition different yeah ta competition asense so we no be pre eye so we no be pre bibi won na say
baby any panel do no but china offer so episode and we different from say ebia my juma chen and ebia me can say bi and asem no anya de okay and ebia one me kan ta wa asem no so okay and we different okay so that's it and we different competition there sabe I say be atade ye sheme unu ta ma ese sabe unya bi na me so me but still o pass wo benya bi ase and your friend competition out of Kumchacha ye kan won na yen hwe eye Tracy Boache ne response yi ya hunu issues dodo na amma ne hom ne so e wo mayi mu age se dodo na de wo ma na tum eka bi ebie ne wonu ma ye hu se wode na no ebebetu mu eka eye bi but wait say you compare ne dying to ye Jackie de was no de wo baba hu ni say from baby no as ahohihye bi wo bed ne ho atwitwi ye Jackie because ene obi am show wo TV so na ne say yetimi de me compare de na say me no wo the same level obi anya obi a say wonu say bi ase no obi etwa fufuo na eton kwan ma osan fa de no kore ene bi ase na ye buy nso no sabe di owo din ene ye de ho bo no okay the auto na ye to ene ye ton no so won pose eye Jackie ene ode na ho bo no obi pega yes 777 o pasa o TV bi wo so na ade se o gina obi ko ho wo nyina obi ko ho a untumi nti ade na okay eti sabe ensuo nyina na kase ye yapo eti ne ya friend see ensuo bi atena ekobom all the respect am Jackie say Jackie yapo o ye senior okay eti wo ye nsu tene eti wo ye den a say respect na the amano and no person otene fa ne kwan so ana okobom and am power tene fa ne kwan so no akobom say ya de a Tracy ba bonten ene bia obedi di Jackie atam ene bia obeka asem bi say ene bia eden ya wonya ene dan we ya dan ene we die mame ene obe this comment ne ba ya na kai ya ne yetu ne fo ne ye ka bibi kire na ne ye ka bibi kire no by we die wo ba ye no wo be press no me ebinu mu ne say yakuti abo say ma eye Jackie hu say upon eye na yi nyina na still na no one no the same level na just one more bra bia chance bia yakuti abo ne say no na ma kire mu no say ebinu mu ne say wo ka me say ye upon ni sini twa watwa ni nyina na say ne yetimi do wono ne de kakra we compare ne de na say wono eye Jackie no won sheda e mo bra papa bia na say wondum papa so papa bia there be ebia what say asem ba ya no bia o se de asem no oti asefa no kre oh asem no so sho Bible mu kore mpa asem e be pie bia no Luke kan e o se de o kan no okay Mark kan e o se de o kan no obi e kan o se de o kan fa okay sabe se mix of Kumchacha me ke bibia e bia madwen amede kan no e different from se de o ti asefa okay enti me de mi gina ba bia mi gina twim sof Kumchacha say Tracy o meka bone ana mi hu bone yewom wa say Ghana for no ye wo bibia fra no enkosi enkoda ade bia be ye wo wi ase bia no nipa benya ho samaka okay Yesu Kristo be wi aso odidi ye Pharisee for so we didi for ayen sanomfo John the Baptist be wi aso ani dida Pharisee for say okuta ba yi tie ni ye e two things okay so be wi asena wo ye kese a nipa beka ana sister yi no ay kese ya dodo ana bra yi no ay kese ya dodo ana ay kese ye beka ana usiri mo nso a nipa beka ena onidi said you say western me down crowd obi bi say we here fasting we here hallelujah amen okay eti bi a wo bi ase bi e nipa be ya no nipa be nya wasamaka why say Tracy so trance ana ka wan me bie na no ankasa
anka wo ni se no mum na nkeye ken krofon so beka se ne sen ah yesi an se eye kwasia mpo no oduru bedwo no kana no tumu a na wanka sakra ebuni so ye nyansani ken krofon beka ko beka se on beka se ye ne ya se ne di bre okay se ye ne ya eti ene Jackie the Appiah a ye ka de also aka na no atom ye de eye ne ye ne break and the bebo say kusia na fa wo and wo pie so no abe presi ni nua ba abe presi ni nua ba ma e ma ni nua ba say ni nua ba asem o kan no sabi any if you are the actually no na ni mre na emom no sabi ono wo 31 years e urade adom ba bi enyam di ni bedu no de na that's na make us on so Tracy bu ache ka so be kasa ya so Kumchacha me mani da ho ma dwen no emu da ho kama clear thank you ne kasa no nyansam wo mu chin da mo Appiah de o ka se wo se ane wono ene eye the first lady I will see eye mansion or customize ewo eye ebu nti na chese obi a ono ne set eye the trend no nkofo e follow nti mo obi a me target no wo be target akotarget ma me no papa so o matimi abobresi dan bisa o se owie no sandi ekem didie ekken sem bebre ni ade ensem adam on kan ne de do so kora achen de wo kan ai do so by fa na mabo yeah ne fa na wabo e to we adam de no kan na wo we ye judge na wo te wa na wa ni Tracy de no ha na nim nyansa Davi and you better amahwefo no wa judge afa you better amahwefo ha na nim nyansa to me hu ni so obi e Canada obi hu ni so won na start say ye bibia baso na say ye busa say ade we ye den na ba so okay ba so no why dey kan ye bobo diamond Appiah dey say wonu na dey kan see fi a we ye do customize ye we the first woman enti no ono ne dey no ejina ne baby e na Tracy so dey no ejina ne baby say at 31 years that's when no so etimi abobra ma wo bia oye talented na just say wo share no free no kwala brema be do sam bembe so ne ye dey no dey compare no dia obi a understand obi a wo eye ne dibra wo ba me de me say Tracy asem obeka nyensa wo boni bie nim ai ebinum so woni say de wo ka se nyansa e wo me bi ne no wo eye adwen ama wo mo aka say Tracy enim nyansa say na me ka se mo edode ne de nti na ode ne ho abon krofo bi a dane da wo mo gu nanim wo mo gu wo mo anim a say e de bi beka because ngwase ne de say eba na wo bata ho nko ade ye de ya ye say ane ye say nkora we na nka ye kwachi na nka we fo na wo panyin wo a wo ko no ye kan wo ka ho ebi instead is one twe no ho fanfiri nkrofo bi hu enu na se na Tracy se Tracy trans na ono aye ne mass bi wona brabo onye calculations bi thank you okay because I want say we are saying yes konkonte ni bu ase ya ebi ke nkuruma konkonte ni bu ase ebi ke nkuruma why say miss of Kumchacha ma trasia steady Tracy buachia be pass temben on ya be ku ye oh I think last 2 months yeah last 2 months yeah so I check kasa ebre bi e choma Tracy buachia be didi ya papa Kennedy e Japan atembe kikensem bia ensem fata na ensem ni mudu pa yeah by woni yenua pani abeku Santana eye interview be boso me na ne one say Tracy be ka say ya papa Kennedy kwana fa na bonin chan na pani bia na no tie ni bia fa na bonin chan na ya papa Kennedy was sega no wo se wo nyin owoma owabusuya wan hwe ya na dache akoye esebi atwo ebe ya bodin akeka bi ema ka kwampo se ne nsem bi wo ho ni hu ye krampa nka wanka thank you yeah ne nsem bi wo wa ka woni mu ya ka wanka enso aye too late me hu ya nka konfa no chepere nya no aduru da thank you wa kenwi Bible say ade akwa ya ne ni pa ye bone ana wo ye bibia ya no wo nya me pe a be pem na me kasai so Kumchacha me no video we so aka the quote colors and ya chere say ade nya me mpe wo Adam ho anya kupon abufu ogusu da Adam so ne say o nya me bisa Adam say Adam
ɛyɛ den na wotie aduaba ne bi di yɛ Adam ka sɛn ɔso wɔ ba na wode ne maame no na de sɛ Adam anye ne bɔne ne ne fom so ayɛ dɛ ɔde brɛm ne kɔma hɛn Nyankopɔn sɛ wɔ nyame wɔmfa ɔbaa na meka me ho a ka me ntibi nni na Adam pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wɔ nyame koraa asɛbe wɔnim de yɛwɔyɛ ade a na Adam nyame hwehwɛ wɔ ne wɔ sɛ Adam na ate aduaba ne bi di yɛ Awurade me yɛ sɔre ade a ɛde ma bibifoɔ Africa ɛne abibifoɔ no sɛ yɛnim sɔre kɛ ana ade a baako a yɛnim ɛyɛ apologize sɛ wɔ apologize why I say yɛnim kɛ eti obi bia if you kɔ awadeɛ mu koraa yɛnim yɛ na watena wa na wade yɛ na agu na wade yɛ na obi abɛgye na yɛ basa mini aba ɛyade a wɔn sɛ tresi nim nyansɛnti a na dwi ne mu donti no wɔn sɛ deɛ wɔyɛ yɛ a atwam no wabɛyɛ apology and apologize ɛde ama yɛ papa Kennedy ɛne Ghana saa bibi bi fuo mienu yɛ ne nam saa bibi bi fuo mienu ɔhwɛ a ɔwɔ bɛyɛ apology na di sɛ dan kwame Awurade ma yɛ tɔ so mienu mi ana ne mi ensa akyiri ɛna wɔ mo bɛyɛ nti ade nti na wɔntimi ntwe ne ho mfamfiri ɛyɛ wɔ mo ɛnkyɛn eti na me ka kyerɛ sɛ ebedu baabi a ɔno a na ɛsɛ ɔtena se no ɔyɛ ne mass na ɔyɛ ne mass ne wi a na wɔn sɛ wi ase no yɛsi ne mu antumi wa thank you ɛna wi ase ahoma ɔwasa dem pa ɔnkyin dua ɛna ahoma ɛwasa dem pa edu baabi a ne mu kuma ɛne nkuruma ɛyɛ tenten kyin ne wura yɛ kuma no ansa na yɛate ne nyinaa yɛ bɛ ne mabu eti medeɛ Tracy on transit because ɔyɛ nneɛma a ɛkɔ so na sɛ ɛnyɛ yɛ papa issue na ɛba yɛ kana wɔntena dabi na Tracy obuo wa na hɔ na obuo wa na wɔn te sɛ biribi bi fuo mienu ti the emes of Kumchacha me kan odi for ye de yenkomo no esi a enesa wo hwe ye ensem eba abonten a na ye fa na ye de tag ye enkofo no Ghana for dodo na ebinu susu se ebra so se ye jai because aya na ye ya na ekopɛ ntokwa no de ebra ye enkofo abra ntokwa enhyeda eniwo se na wo nso hu no na odo final words as same I don't understand. Oh, okay se asemaba you can give me English. I don't understand. Can you give me English? I can give. Oh, okay. Like when issue is on board and we are talking about it, and it's not about you. The way we tag you, we should stop because it creates confusion between two people. It's true. It's true. Yes. So what advice are you going to give to Ghanaians on that? Come again. What advice are you going to give to Ghanaians on that? Efutu be na wode magana for fa ho. Efutu. I don't know bro there. I tell them. Bruno yele. Ya me sha. Inshallah. The woman say once Bible say your nkrofo bi o wa your front takra wudem. Okay. Social media na down dey be obi kwaka meko bi. Da bi obi kwaka meko bi na. Eze kura so aye hye. Ayes sisi eje mu nsam jam social media da bi obi koka beka mo bi etu ni pa ko no so obi so obi koka beka mo na mpa mo asema na watena ba bi di na wade ho kakra meka no me das okay odi for ye beda eye wase na odofo aha na ebre ama ye kwan ama ye de eye ye nkomo twetwe no asie wonso wo afuto ni adwenche bia na de beto ye comment section like the videos na share on all the social media platform no eso media ene Appiah sikapa yenye ade yenye odi for ka yenye ade odi ane de bo yenye bi Appiah sikapa okay no problem okay esemi chia okay. I want to greet. Okay, please greet. I am greeting my good sister in USA. Your name is Dr. O. You are my biggest fan. You are a good sister.
to me. So God bless you. What the other can first country. Amoya seeking pay. Bless you and long life to you. And another sister is your name is Queen Phil. You are in UK. Okay. Queen Phil. You are a good sister. I like you and I love you and bless you. And thank you all my fans and thank you all my listeners and God richly continue bless you and God give you your you and your family long life and God open more doors for you and your life will change and your life will never be the same and your life shall never be the same. I'm talking as a prophet because for the Spirit of God is upon my life and the Lord has anointed me specially to preach the gospel to the nation to break any spiritual and physical protocol. You can WhatsApp me on this line 0542 51 another 5128 0542 51 another 5128. God bless you. My name is Prophet, Bishop, Evangelist, Apostle, Reverend Pope Kumchacha. Thank you. Yo now the for Hanedi AC media any Appiah sikapa makram. Ebusia wonim se abefunim de na sesei ewoso. Wonim se untimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho. Wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan abewremu ana. Oso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem. Enunti enene me kanfo Prophet Dr. Abednego Ediama ono ena onyankopon enam so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji nyankopon emma edifemu hawo ene mamane ene omatiti mu enunti onyankopon enam so ede a new spiritual science technology ede ababontin a ye freno eye castoplanto technologies meba chawo hwe Prophet Dr. Abednego a owo ensam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities.